Ахәылԥаз хацыркын Лариса Шыбзухова Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба изкны иаԥылҵаз ажәеинраалала. Восстали в крови его хаты и хеты, и тот победил, кто пред Богом был прав. В Аԥсны занимаются мирно рассветы, за это себя не щадил Владислав. Занатла ифилологу Лариса Шыбзухова илдыруеит ԥшьбызшәак. Илеиуеит ажәеинраалақәа абаза бызшәала, урысшәала, ачерқьес, англыз бызшәақәа рылагьы. Уи дравторуп апоетикатә еизгақәа хәба. Амилаҭ акультура аҵасқәеи ақьабзқәеи аԥсадгьыл ахь абзиабара Кавказ ажәларқәа реиҩызара атемақәа хадара руеит лырҿиараҿы. Лариса Шыбзухова убасгьы ашәақәа рзы иаԥылҵоит ажәақәа. Лара ус рыцулуеит еицырдыруа акомпозиторцәа. Абазатә театр ашьақәгылареи аҿиареи рҿы Шыбзухова аҭыԥ ду аанылкылоит. Лара лпиесақәа рыла илылшеит уи арепертуар ахарҭәаара. Иахьатәи аамҭазы асахьаркыра литературатә хәша напхгаразылоит уи атеатр аҿы. Ари поет ҳасаба алмацара дшырдыруа ауаажәлар драматургия ҳасаба лпиесақәа Ҟарачы-Черкесская республикатә драматә театр аҿы иқәдыргылахьеит зныкымкәа. Иара убас адыгақәеи абазақәеи акомпозиторцәа лажәеинраалақәа ашәақәа алырххьеит, ирацәаӡаны ирдыруеит, бзиагьы ирбоит. Лариса Шыбзухова лпоезиа иагәылсуеит аҭоурых азхьаԥшра. Аҭыԥ ҷыда ааннакылоит аԥсуа база жәларқәа рдоуҳатә еизааигәара. Кавказ ажәларқәа рырҿиаратәи еимадар аизарҳараҿы ллагала дууп. Владимир Занҭариа иқәгылараҿы уи атәы инаҵшьны иазгәеиҭеит. Леитмотив хаданы Лариса Шыбзухова лпоезиа иагәылсны ицоит адраматизм ӷәӷәазныԥшуа абаза жәлар рҭоурых азхьаԥшра. Уи иаҳараку рсахьаркыратә бызшәала ацәыргара. Иара абра инаҵшьны иазгәасҭарц сҭахуп апоетесса лырҿиараҿы аҭыԥ ҷыда шааннакыло Аԥсни аԥсуа жәлари ржәытә рҿатә ахақәиҭразы ахьыԥшымразы урҭ шәышықәсалатәи ирықәԥара атема рқьабз рҵас рмилаҭтә ԥсихологиа идырҵысуаз зҵаарақәа. Иахьатәи аиԥылара еизнагеит хыԥхьаӡара рацәа алаҟазацәа, ауаажәларатә усзуҩцәа, Аԥснытәи лҩызцәа, уи лҟазара абзиабаҩцәа уҳәа. Ахәылԥаз апрограмма иуеиԥшмызт. Уи алитература асахьаркыратә хәҭа анаҩсангьы арҿиаратә интеллигенциа рықәгыларақәа рыла еиҿкаан. Апоезиа аҳкәажәҳәа, ахьӡ ҷыда змоу Лариса Шыбзухова дахьаҳҭааз, аиашазы абри еиҿызкааз аҿарҭа агәыԥ ҳәа расҳәарц сҭахуп, абри дара ибжьардаз ацҳа дықәсны, ацҳаԥшьа дықәсны дааит иахьа Лариса. Апоетесса лаԥҵамҭақәа шамахамзар Аԥсны иҭыҵуа ажурнал абаза ианылоит. Уи алагьы аԥсуа ԥхьаҩы дидырхьеит. Лариса Шыбзухова лзы аҵакҷыда амоуп лырҿиара иазку ахәылԥаз ара иахьымҩаԥысуа. Ауаҟақәа иабзазауа ага ҳара ҳалҵҭаҳааснгьы ҳабзазақәауа аԥшымаҟаз амаҷкгьы ҳара ҳԥны ҿыцрақәак, ҳара ҳлакаарақәак ҳамап ауаса зымҳәал агәҭала раҳ ихадула зымҳәалагьы ҳаԥшып. Ҳшьагашьа, ҳҟазшьа, ҳдунеиԥшышьақәа зымҳәалагьы ҳаԥшып. В жизни каждого поэта есть такие дни, которые имеют самое большое значение, которые он никогда не забудет. Сегодняшний день для меня именно один из таких дней, потому что, во-первых, это моя большая такая встреча с читателями, с абхазскими. Во-вторых, то, что именно это происходит вот здесь, в музее, который носит имя Владислава Григорьевича Арӡынба. Конечно, это и знаково, и значимо, и трудно просто переоценить. Абаза бызшәала иҩу ажәеинраалақәа ирзыӡырҩуаз аиԥылара иалахәыз гәахәара ду лырхазы иаадыртуан Шыбзухова лҟазара. Ирацәан ашәҭқәа, иҳәан апоетесса лыхьӡала ажәа ҟәандақәа маҷымкәа. Сима Аргәын, Ҭемыр Гогохиа, Аԥсуа телехәаԥшра.